yo ka go fonela ga ka wena 5 minutes call ka mo go sa ara ha no beng sa busy beng sa wa shizitsha mara alright mara ha ke sharp na mina ngishaphi yazi nentisho iputami inkinga yazi mara eshasami ngizococela ngendlela ngizokhuluma naye wami umntwana ngizokhuluma naye mara mina ngiyakuthanda hayi manje ungayithathi njalo mama ngoba manje ngiyakuthanda wena mntwana ngiyakuthanda Amna ngazi ngayibona lento lo bathi ipheli nendebele sahlanganini hlangana njani nini ene wena ngikushiya washo izitsha lapho hawa bhuti mina ngisaziye nje sofuna ngenzeni ngoba ngizivasile izitsha ukorobhile kona ngikorobhile izinto ziphakeliwe yazi inkulumo zashile okay uthelile bese thelele kwathelile wona sokwazi ukuphendulela nami wena usoso sibona uhamba nabo Beyonce meleloko mina mina uyangithabisa ngubaba Ngubabami ungazongitshela lokho ma ungazongitshela umuntu lamncane intwana mncane into langeke yenzeke ekhaya ma ngeke yenzeke into leyo ngiyala angeke yenzeke njengomnganami vele yangimama lomtuka etshela umuntu lomdala le yahlanya 60 yahlanya ufuna nemashidi lomhlopha asindanga yabona mawuqalile mjaja na futhi ngikotile ebaba ngakwati baba ngisiningekile into yenza ngomasimba etekwana sana ungijoyeza yini yazi uyintwana nokuba intwana nyane encane uyintwana sana wanethe majama intwana le wena sani